Ririmu gatau sinuha kadato harus sondihon harus sondihon dong ditambalut Yesus kasasarit korong I saw iba sinulong kadang katulong Jesus masundihon. Sanang kasuabon kumadati din sanan. May dati pati lembusat ti kebaktian dati magisisa takopad isuang samaya. Kinarahingan isuang kerajaan sorga konsiko tu katilambus kagu ya haidot kapag yang pahidot sumbayang kasuabon dabay no. Itimpu diti nga mandahay parikata kumadia mo iti na po timpo nga arubat iya apa ingigit isam dot nuno pay kabaling kahangan nga kay sadu pakinangahan dahay nga sambulu atau rimo dahay ngem pay ginaw pay ngukab miladam manahak dot panudukan pangiwaguhan lagi susunod kumadahay tinasambayang dahay songran Tuhan Yesus amen. Kaya sanang kasabon osanong hari Rabu kumadatid ang sanan datadaw dabay no. Hari Rabu no hoy. Aruhay no ket tumali bitit timpu dati kumundat aruhay to kat tilumohing. Sakirat tanganak aruhay pohom kaulay no nipon sumuni no nipon nga ay mayaan to ko. Tu kakitad harohot ay kamugoton nga aruruhay sumuni ni pon di tanganak di nga aruruhay na rin udan harot tanak kumanukot umbalumbalan ko momogampi harap piro-piro na tinanom o bay na po nga nakorikot na did ano mo tadaw pintang-hintang ako kura makapit ay kasunian nila mo ni kita daw nga man ko gambaro mintang got ay pisuayan kasunian to kita mo ti kapiyo tadaw kayso ang koro kadua katalo korikot di kanihab intay ko nga to kihulu na di hot kitalad na di mamutalad na di ya dinari nga ikatumbayaan dati dat yati na ti pamamanaw ti pamagunan maidlaid aruhay nya dit aruhay dit sanga daw nga ito'y mitulot tadaw lo nga mahadad iti na po nga isuot kakitanan da iyati na po takanadakan dadot korikatan di Yesus tu tianda dandad iri na dagay pigiginawo okay? Puji Tuhan. Kaswabon na ba ino? Tulo na po panambarasan dati nga memilih do miuhup. Kudi kailan nunula dusun na memilih oy. No, may digada ko ratiam nunuhat memilih da dusun. Suway na namang undi undio no. Undio dusun, undio no. Malayo memilih. Magano nga mengambil. May pwede memilih dot miuhup. Iti kamayan da miuhup nga haratit manulong, membantu nga inapaday tulo kapiyad hititi nga memilih untuk bermuafakat kadalo bo. Kudi man to kana po hi oratian mo. Pinimpod isuangget kitab Amos buk katalu ayat katalu
Mamanaw nangku dua tulun dat ay miampai nangku mamanaw dua tulun sekiranya ayelo kapibatos. Kanu nangku may dating nga dua tulun dat ano mibatos. Tatap no bagiad ay sekiranya pohdot ay moy tokod hilo paingkurah tokod ko nga igaduo nga haron ay batos dati ba paing tadaw paingka hari bulan paingka kinayanan da paingka hiri nando dat kapiruba nando di antakan ide haroh piahit ay nurid di kapito komo kapiruba kapito komo nga ay ikan tatakay no sekiranya pod miagal ko iyoho iyo kayo nga ato ko na po mibatos ino pa ikapirubani di nga ontok-ontok po ikan tatakan po sekiranya po dad isistoot kampung kapiruba ay gihambilak ko mo yan rito isisa o kayo nun nga sekiranya po haro kapito mo dun ba mibatos dia diri jadi iti mi dating nga iya di bagyari ba memang mi batos no miruba tat pengka nakurun aku tunuman ano ilat ayat hadid Amos 3 ayat 3 tumano dapod panambarasan datid suabo na bayno nga iswang na pod kinindalanon dat ay pemagunan iti utusan da kinorohingan miagal ko ay it raja-raja teko nabi-nabi hindi nakatalib haron lagi kadaw ti kamundat nabi-nabi palsu di manahak dat susunod imumbal dat papatumboyo dadit pemerintah ngai nagi it tulun-tulun da kagumuan dot inapay boros dialo nga nakorikot mantad da kinorohingan kakitanan lagi nga kinorohingan nga akon ko asaru dot may uhop dot may pamagawe dit tanganak daw kakitanan kelihatan kana penting nga kelihatannya ikakitanan no bo nga manguhupi siya nga kelihatannya Tuhan tidak campur tangan tidak selalu haro timpu-timpu dat ay inapahit pemerintah nagi itulun-tulun da kinarahingan di nga kataguang yelo dit nunuho kasunsudan di pilihan-pilihan dielo kombal nagi dat tiadadan kombal nagi dat inggoriton irih na ngay at tua dit angapoit otarimoh dielo sayra dat ielo na po nga makinangaw dat ay boros da kinorohingan mamanaw miyampay kinorohingan nga ino po hit ay tulun-tulun da kinorohingan dit patilambus at makinangaw nagi patilambus sila mamalahaw mangahak itulun-tulun da kagumuan dat gumuli da kinorohingan hali piad ina pahit boros diolo isusunod didit nabi-nabi da kinorohingan paintapot nga amoy asaru dat ain tutunan kani ko atarimo kasarid miyampay otood ipagilitan piad dit tulun-tulun da kinorohingan miagal ti wayon da hugama bagi piagalon to kan potit bidang rohani bidang duniawi hingga ogumuot
mintong hingga ogomu o peminat teko boros pelot hilo nga hingga hot popular iti menembor sa rohani kok menembor sa pemegunan. Jadi antakan dilet ay borosan to kono po zaman para nabi nga iya di nagi kadaw inapoy kakitanan dat lebih tutunan nga i bidang gedem pemegunan. Iswangget Amos, kitab Amos sakirana pod mandati o ilet buk katalu nga papakito det kinarahingan na po om inabi-nabi daw nga harati kamundet miuhop. Om nagi opisukungan om kinarahingan na hipapakito om manahakidit susunod ngay montok tulun-tulun daw. Iso na pohot kapagalan denuman pembulaya dahiti nga miagal ko iti kitab harut onom na podem onomot book onuman tuliso dot apat na hopon na nabi. Om numan pasuratad iswang gatimpud lebih kurang 1,400 na hopot 400 sa taon. 1,400 taon nga suang na pa daw ikamoyon daw nga aulud. Om kakitanan lagi nga okito dati dot kinarahingan na hot ay minanahak diolod pamuhandaman gisambot inapadihi kauludan did itamodon dahirid pinapinsurat nga haro. Sakirot iho manarita ako iyo kayo manarita nga magyagal ako mo yun. Iya digi nga ay susuway ito ka na yatit tibo. Kaditiso nga otari mo na ditiso orang uno nga bino. Kaditiso suway ta daw orang uno nga no kaditiso. Miagal ko rumikot ti Rosanah Gundolot tahitid kampung sinulihan nga apo di ay lanum sangira kangko. Korong na di sainim sulin. Rumikot ka kay kuwad ila sinulihan dat minggu dapan kasi ayaw. May na di dosi gopoy nga nakori irini komondat ay sit tidak harmoni hit nud dahiri. Nga intangan no po dati ilot kitab hali way tulun timpu nga magisuway ino po hit suwang nga isiso tu ino po itadon nga mantada kinorohingan. Okay. Ngon na po di patapikod iswang dot keluarga. Manginso kay kasari ti pelajaran na ba no? Ngon na po patapikod salem bot keluarga nga harati kamayan dat juru counseling penasihat dat ay iswang pikawinan minoborosat sayra na pod ay kasadia tay ko sumudia tako munda takod sumua ngiti kamundat pikawinan nga harati kapisukungan kapiuhupan di apatut tet ay pemuhandaman tay ko pemusarahan dati. So kurang-kurang get idsuang ga apat o temodon. Ilo nolot koinsok yung mati karangahan nila ila apat. Kapaguluh na pod inuman boroso nga iti katumbayaan iti hugama. Naretan na dati di pira-pira ta daw di nakatalib isuang da pikaruhangan
nga itinepot hugama teko katumbayaan nga iso kadaw bahagian da iswangget ay pikaruhangan di kanud papaintalanggot tamudon di tagayo. Otogid iti pikaruhangan nga gumuiran dati dot ay kano nga iti iso o katumbayaan kadaw nga iso aralandet ay mamurimon toket ti kataadan da iswang keluarga teka iswang pikaruhangan. Jadi insan pakagu dot mantad ko nasugut kagu lokomon dot agama hugama katumbayaan um, montakid di yang balut tagi timpo bayno mana dako ila ayam isisa katumbayaan dako kaamu sakira na po dot akon ka isisa katumbayaan ukabon na pong kalatan na dati mato dati dot ay antakan no motidit mi dating nagid ay sa masaalad right kakogaman antakan na dit apa ko pikawin kapikawin ko na po san taon 2 taon mimbulay nun dohot ay sasalda kayo right iswanggat kaugaman nga pengkura di nakakawin no antakan na po dit misinta-sinta naging misway hugama nga tiada masalah ba itu kita jangan menghalang kepercayaan di antara satu sama lain kah iya di mati iya di pendapat tokoh di saya tidak larang kau kau pun tidak larang saya kah om it so nang ay so no pot bohiton it apa kakawin pia mangku nga ay soy bohiton di timpunan nga alahid nando nga pariuk nga misway pariuk mogon sakit iti sad iti nga ako di kasaga mimbulay numutin dari tampinay ako piantok jadi main na dako iganganak ukabo o mata dako kada dati boloho dotiri antakan no misinta irid ay sa masalah kakawin na po rin masalah tagayo hitit pasalo hugama jadi mantad ko o insanan no po tit hugama nga magakundo otopot iri no hi cadangan ko di gulod ay moed oy muayan ko piyo o puas ko piyo ginaw gaduo pansiribaon na ko ginaw na ko balajar gaduo kundo hugama monopot ko piyo mongilom hinggo na ko piyo hinggo ko piyo tanudon tatid monto ko pikaruhangan ka jadi iya na pay kusay itando nga balajar di hugamano kahit ko dia det ay pengajaran balajar na kago di hugama ditando ang pipakatan gindom hingga dipilihan tati ka ilo nala kamondot muafakat o pisukungan o piuhupan nga nipi na ti kuman ko na pa nipi na nga kagumuan na pati iti misisinta nga so ano nga pala tiada hal ba ito ka tapos Timothy kapiad aiso nga ako pag kakawin ko pa dihom masalah tagayo paingkurah piya nga sedangkan da isiso piya ugama hari masalah apalagi misusuayat katumbayaan jadi ino pa dihit nakakawin ng paingkura di dadamot at apo at tutupa Swiss ajaib dati haraw pa kasari kasiwatan dati dot ay papaundar kago
Rano porala nila makiano tokod ay panguhupan mantad da kinorohingan. Jadi nga tokodi ori katila tu inopohit noboro saiti nga montakidit kiginawo dat kumawin kah iso napohit apatut teman dati pemuhan damai nga itit hugama. Moy dat inopohit pisaan idi persetujuan muafakat pilihan dati nga okito dahiri. Om saira no pondod ay pipakatan nila right kahugama nga iri nagyahi pilihan dati. Memilih untuk bermuafakat kapag ima nga memilih tako dat hingga hot ay piuhupan dati mentok dat di karuhangan, mentok da keluarga. Puji Tuhan. Haro nagitimpu-timpu dat itinepot molohing nga magaduh tamo di tanganak. Nu dihugama ilo kad di molohing. Om pengka motilo kondi ko isi sa ugama dahay. Kada nulo ka. Hari tanganak putusan no po. Kada ano po di molohing putusan no po di tanak. Tu ngumboyo maturit yun di ko apa nakokodo kopi ay sinta dahiri. Nga osanong nagid apa kokodo kopi am osanong nad ay monong kiad ki. Kauru na po di sinta dahirim ay api amiagal nga pasandatan no pati ka. Nga hiri nagitimpo na nam ay garit na rin yadi apalagi katilambos ki. Oke, jadi ay sala imo lahinggot manhak dot susunod nga sorohon na dati dot inapohimagan putusan diyam tanak manusia kamu. Oke, suai kailo inapoit oporlud man pemuhan damai serat ore tandat ay sumuang kekomanda pikawinan nga hubungan dengan mertua. Tok kukuran na dilo ki. Hubungan dengan mertua. Paing kukurohot ay hubungan dati di tiwanon. Sonong kaamo. Orohian ko kaamo. Ilo mo ti nga apang kahali mo ti lo ki. Om hari mang kuot kantakan dot ay inapoy pikaruhangan idi nga kapitong kiad mantad dot ay masaalad kabolingkahangan dot karay tatiwanon. Nga haro di tuhot ko. Saira na pod oretan nila komondo tiwanon nga kagumuan na pod budaya datulun nga aabuli mamaray tatiwanon. Paing kukuroh iti dan dusun no, abuli ka. Abuli ka ti dusun na mamaray tatiwanon. Nga daho na pod kabingungan dahil itong Pinay nga abuli mamaray tatiwanon ka nga nakura dito abuli ta ka mamaray tangaran no molahing sendiri nga ngaran gid tiwanan nom abuli numadi tamodan dahir di saraw ko na didit ay pengkarajad estate di laid negara di super speed driver ngaran po di tiwanan di siya nga perak. Jadi ay pangigit ni siya dit farm tracted insan. Uhota kuno siya decided portion do igitano kang decided farm tracted igitano ti kang selvo kasi di selvo. Di solvo. O saraw ko daraybo nga haro lebih kurang hopod tulun. Ay say di solvo ngaran.
Bisa jadi ti solbo aku mana monuhu siya mamarait nga, hamo no mo ti siya mamarait. Solbo. Rupanya ino po solbo kasi nga silbo nga, solbo, silbo kabagya akon ko solbo, oh, di perak ako. Om piahin na tulun da hiri nga ay siya kaw yung mamarait. Dat sekir na padadi dahil na maraitan na matud ay nakorangaw kadadi nga kamuyon dat irinit hormat ta kaberi itu ay ataman lagi mamaray ta ngaran da tapa daw ko ngaran di Tiwanon. Mapaingkurat ako iti tanga dusun. Haratuhit budaya dati miagalidi kapaingkuro nga ya hormat no bagalatil na mo. Nga agum iralan ta ko manguramat bagi. Miagalo mo ay ngaran da kinorohingan no ka kada ko sambarang ka mamarait ka ngaran da kinorohingan. Yulo nakantulot ngaran da Tiwanon nilo mo. Itanganak nga unsubon na datid kada ko pamarait ta ngaran no molohing ka. Jadi ino po itanganak kom sera no pod hingga tadan no hilad walad iko ka. Ay mamarait ti molohing itanak ko rin. Jadi hirig Jadi ay iso no po hit oporlud pamuhandaman manaha ka komitmen muafakat isuanggat ay pikawinan nga itit kamoyandot hubungan dengan mertua. Paingkuro makapilo gi. Agati lo kamu. Lobi pendet ti kongonduan tu manu di kusay. Nga somok ko piya di Tiwanon ki. Paingkuro hubungan dati kuma di Tiwanon. Sanong ka amo. Ay agati mo tilo oy. Right na po ka masaalam gumo na po kabali kahangan. Irini kumankod kada boros sa molahing dati. Apalagi dit ay itiwanon. Sayra dat kakawin toko nga di haradit dua keluarga igitan toko. Keluarga nu iya nga harut molahing. Ikaruhang nu harus molahing. Ay milad ay intangan dua, intangan dia keluarga, intangan nuhit keluarga edit ay karuhang no. Right na po ko kaboling kahangan dat montakot ay pihak Tiwanon o gumo. Irini kamon ko ditenud haro nagi ipitong kiadan mantadidit ay kagaton dahirid panangit Tiwanon. Okon pondod ay piro-piron di taon nga ay so po di tanak. Hari Tiwanon dat katama ko piyo. No kasyo. Pogi human tiyan nagi kaagundod ay so po di tanak do kayo ka. Haroy mo titiyo digi. Ilagoy kaboling kahang nga ay gumo na hit tayangan-tayangan dat man pokito no piwon soyon dat nuka. Ino po di Tiwanon nga may pangunsamangit mo nang iwan daw. Iri nga koruto mo ni nga nga onsay pogid tayangan iri nga memang haron ako pitiyod di. Jadi montakot ay sumuanggot iti kamondo pikawinan
Ilo ngay net oporlud timbangan nilo dilo o gumui kagaton-kagaton kasapto kay nangku dot memilih dot miuhup dahire. Memilih untuk bermuafakat. Kataluh, iti kago komendet ke ibu bapaan. Tinapa komenda ka ibu bapaan nga yati no bagya. Kasapto kod sumilid tina tay katapa. Haray mo kakawin nga ay mangaku pabujang. Mangaku bujang. Rati no poding apo na sambulo o ginawa dat kumawin. Kakawin nga trip bujang kagadit. Trip bujang pakasari. Ino pa'y kaubasan dit paimbilang payaw nga katilambusi kasari. Gisambot asa rundad kapiado hidi karuhang. Tu kaboboyhon pagadi tulun nga miagal dit paimbilang pakasari. Yadi ay sa asawo. Nga nakasawo naman. Jadi ilo ngay nalot kasap ta kay nang kudat memilih dat miuhup muafakat sebagai iya atina tapa mikaruhang. Girlfriend boyfriend nga patilambus pakasari. Patilambus pakasari nakakawin biyagi. Haroy kasari ponaki wasap-wasap. Ngaran nga pasimbanon. Seraan pod hari tedi nga kamundet aporlunot timbang do apo kakawin ng timbangan no gya kasapo kaamo ka. Saya kira na pod ako pa kasanggup kada po gya pamili dat manansawa. Ako pa di napasanit ti bujang ka. Haro nagiit kitanak no nga ay pakotari mo kitanak. Pengkuro. Ako irito nam hinggo nga isay do ko kongonduan dat angay di papuso angay papasusut tanak. Nakuro. Tu madad lumanggaya tatapayas. Hari ko pitiad hari makapitiad di do kayun dagi. Kasusuh kitanak adi papasusut tanak poting kodon ngay. Nakuro. Kasimban gadi latapayas set hargadi manusuh itanak. Dangadaw itanak manusuh tatuang. Irin di ka kuandat poting kodon kulo ka. Ako tarimo. Hari man ko atingayaman da pasusuh. Akon ko akarahan. Mada dot it kasimban na ko inano idi wo. Jadi sekira na pod iya ti ay sumodiat tumaguang itit kamondet ti karuhangan nga ilot ko ibu bapaan nga aporlu na dati tarimon. Pamuhandaman dati sayra na pod kapi karuhang kitanganak harotanak pasusuon sumusutanak itinapakongonduanom sumuni-suni nandan nipon di tanak mongokot mongokot itanak iri nga asa nangid asa rongay mongokot kukuran di mongokot itanak gayaton nga kuno mantemon kokoto haron nando komitmen ke ibu bapaan ay hirin nandad pamuhandaman na dati memang nakasawa to kono isay no pat nakasawa paingka nga ako nandad nakasawa atari mo dati lot ay ke ibu bapaan serad iswang pikaruhangan
kada kunod ako pasusutan akoy, pasusuon bagya suway punod tumingkod tomod, nga ilog ya tanganak nga anak kalibo, harohit 6 na taon sumusuhi kasari, turo taon sumusuhi, pira taon na kayo kasarokong, pira taon na ko tinumingkad at sinumuso. Harohit sumuso di turo na taon. Ay laan ko'y edsan salumin nila nga isiyan na pod nakatingkad da sinumuso nga ay apo nga ako nakatingkad apo nakatingkad alaid da tumingkad harangay nandet papatingkad na puno nga ngayon nando ngay luhadod sap kapak sap kapakit puting at apadasan gani anak ko mo ano pa ka nga ilayo ngon luhadol layo sumusulit anak nga apodos magisusuway pohot aralan ako papatingkad di tanak ko sumusugi nga haro nagigiyahit tumingkod sandiri bo haro sambulan lagi nga tumingkod no. Haro di hituhot at ay hingga dit manja at tanak kakusay ko tanak ko tando haro dihot tuhot tahilo yo kayo kitanak kakusay tandum hingga hot manja ikusay ko tando tanak kakusay ko tanak ko tando ikumapat kausinan tatap nad iti napapikaruhangan nga ay kawaya iti kamandot kausin antakan no pod dit misinta-sinta naging nga so nang napati pasalatusin tu misinta gya nga hare na kud sera no pakapikaruhangom ay iti napatusin nga silih pakasarid iso kaganon ko kagaton iswang da pikaruhangan. Hari tigay kusay antakan na po dit misisinta lagi nga puwahang tumod. Iyaw na pamamalanja tidak payah saya bayar ka. Satu kali kasawa nga adi manahak katusin di karuhang. Saya na ko'y pangunguntik no matu agando di pananasawa kan lagi. Ay bo kurang ka daw iti kongonduan nga lebih kurang ibo harohiit amu hupot ay kausinan iswang na keluarga daw no po ay ilo nakadaw kausinan no agayon nakadaw hot kabolingkahangan iswang pikaruhangan tu ay iyati nga pagumuot ay katutukon nila tusin ikaruhang nga haroy katutukon suway patit ay molohing keluarga nga harohi kasariot komitmen dati iswangget pikaruhangan paingkuro magalo paingkuro ko sebagai molohing giharon naman ng iwan kadi mo ngimbulay ko piyo iho nga kau hota kuno da ko piyo imontok do kayo to haron ngay mo ng iwan antakan na po di pa yung bujang tanak do kayo nga opionuan ko igatusin kauyo makiano sera na po did nakakawi ni tanak do kayo paing kukuro di ho tindakan do kayo makiano ko lumansan ko pakasari daharo ko paing kuro iyo kayo haron mo ng iwan paing kuro sekira na pod intangan tokot suwang talon la sera na po kagay tanak nga posandirian na siya
nga iri na po nga suang talon, nga paingkuro ta kayati sebagai tulon. Haroy kasari komitmen dati nga ay isuang gat timpu di megdidi, iyati sebagai keluarga dawago nga porluhi kadaw dat ay harot persiapan da tumaguanggot nunuh-nunuh kantakan. Ya di na ri. Kagumuan na padit imolahing ga orangaw kuhot ay Columbus da boros nga pengka antakan na padit apa nakakawin nila tanak ko nga agayo ko tamo da katulungan doho ka manahak ko nga tusin nunu pakianuan ko nga tahakon nga kakawin na di nga ay osonong no dharo ka osonong no dharo ka kamoy na po nga akuri na di katahak nga hari mo lahinggat ay magisusuay gat pendapat iti mo lahing mo haro nagi kadaw hit oh iyalo na pala nakakawin na di ham haro na keluarga dilo sendiri haro na komitmen dilo ay dilo na po Thailand ka nga nagi okurang kadaw haro himo lahinggat ay inapoy kaborgantungan daw dit kumaditanak daw nga ay so pisuayan dit apa nakakawin no nakakawin na hitanak daw. Ya di borigi. Jadi ipagilitan dati haro ngai no patit golongan dati ati. Harohi popologos ano humarap harohi humarap ikasari harohi it ay kasimbanit pakiunon daw kumaditanak daw. Nga sorohon na dati dat memang ga ay iyalo kadaw nga berkeluarga no haro na komitmen dilo muntak ka keluarga dilo. Jadi ay inapahit penting gahilo nga hali piah dat memilih tokod miso kumadi karuhang nga inapahit pengintangan dati kumad keluarga dati molohing nga okon ka opisok harap yahat komitmen tanggung jawab dati kuma keluarga dati sendiri nga montok na pod di molohingom kada dati may pisok ko itanggung jawab dati kagumuan mo ti kapetyo digi sairaan po kakawin nga namintang gi molohing momogonop kopya dit monong kiad molohing ka kakawin ka yodi nga sorohon na dati molohing nga minaganak dati pinapasukod dati pinapagaya dati takkan da saira dat kakawin ko nga kono di momaduli da molohing mo yati nga lumohing mo ti kadaw saira da kalohing tokom kadit dong dembokon dat kaubasan gi haro mo ti karma ka iya nga apa dulian da molohing ga sumanu ka apa dulian di tanganak ay so pia penumbayaan dati tadi nga sebagai tulun-tulun di bertanggung jawab iyati na patihom hari kasari kapusohon dati kumad molohing dati hali piad nakakawin ko no sakira na pod papakita takod sa paingkura takod opusod molohing dati puji Tuhan itanganak dati nga kailoh yolo kakito yolo momit yolo dat paingkura kapusohon dati kumad molohing dati jadi sekurang-kurang got aku mu imo tila komondat pemuhandaman dati untuk kot ay pipakatan dahilo pihupan dahilo sera dat kumawin gumu polo nga inapay na retanda hitim hara apat no kalimpupusan ti pelajaran dati hingga hot ay
Piyambolutan di Kiginau dot Popointalang taiko Popoinkakat dot Guasan di Togirot saninaru keposien dia lo dot isuang pikaruhangan nga nadapatan dot itina Pokemon dot cinta romantik nga kabagalot mongigitom mongogos idi pikaruhangan. Kalumison kanu mongogos idi pikaruhangan nakuro. Gumuto mo di tulundet angalawa to mod. Intangan to kano pohit papinsiaron nga di hilang media masa ang lumis. Angalawa, angatagap, angawakas, angolundus. It kumunta kod iyo po diniwakan do tagutoy ka. Nga piro-piro na taon dat pikaruhangan mitang kiyad. Komun pa nga inupay kalumisan nga ako ni kakanod mamuso si di pikaruhangan. Jadi lo na kumunda cinta romantik. Sarahan na datid antakan no misisinta irit yun di kakawin na poriham inapohit tidak apa itu kaham masalah kaboling kahangan ni katutukon. Jadi itinupot miagal ko borsa omis kapuriman nan datid kataadan da isuang piyambolutan nga okon ko hatus piatus sa kanum mongogos iti pikaruhangan. To iya din magyari misisinta bo miso pa nga ulum na kuragari to iya di kapiyo bo. Sairak ko pikaruhang nga iya ti kapiyo mapamati kando harendit iya ti kapiyo pamati ka. Halipiad harot ay tulun dot monomboros right ko pisapan da sayra da ko pikaruhang nya galitit oritan dati dat kasuaban da bay no nga hari gya kapiya katapatan iti komoyan iti dat iti na pakamon dat ay pibabakan kapihunungan dat pamuhandaman nga korikot tay karumikot sayrad inapohit pisuayan na kaboboyhon nga haro kasunsudan na pondo nga mamutut ti pisisan. Iso napakaguhot pinagalan da hiti nga miagal ko itit alambat na rumikot miagal doho. Sakira na pod iya isumandak. Di gulo po iya nakakawin na lagi. Muntok na ko di nakakawin. Ina po hit ex-girlfriend na kayo di gulo po nga korikot tat pira na linay dumanad sanjam ko na pa ingandad korikot isiyo nga sorya lambat ka. Sorya lambat ka di sumandak no nga tidak ba? Tidak ba hidantakanid di. Iya dit hararaw na isiyo nga kita datid akon nagid iti dit garigitan kono ko kito. Iti ditigiran kono ko kito bo. Da antakanid di. Nga sayra na po did kakawin olokot di sawon no ay chomil pod kita no. Chomil katiga diti. Antakan na po di misisinta nagi nga kalambat isiyo nga surya lambat ka nga chomil nad kita ka. Nga sayra na po nakakawin. Olokot di sawon no nga surya lambat ka siya nga chomil po di kita no. Iti adit mana dadi urita sa atalingo no kadi don liwan o subalanan nga kadi ko kito o tagod nga kadi ko kito mo. Jadi ilo na komoyan dat ay tinta romantik ilo antakan na po dit apo na kopikaruhang nga lumisi ko kitanan da tiyod di
Saira nanda kapi karoha nga ay hingga padi kamu nda comil ki. Ino padi kaubasanan da tia didi nga mia galidit to kono orohian otogod nga ito kumangku dako kito. Munta ko pati kusay ino pa itimpunan nga miagal ko mangido na sutakin pagarabon sang kailihan timpunan na padim ay ako kuha ani sawo alahid na puno nga miagal didit iyad iri kadaw nga it kaum buringot hirinon da tagodon nun ho dilisin nila po yung gayam nakura tu anongon pasuanga ilat sutakin no dilo mamakay na kasut nga hiri nagisuang walay hondia pola pasir timpunan otori mo hi alay depondo nga katagadan nun do moy jamban kasiap aman pala sa away timpunon no po nga o pudaan ni disawod moy flash kasari siramon buruson flash kay hirtanda si sao daw ngon daw berisi ay alahid na pundo nga mimbulay nang day ang buringatan ilo no nga ilo kamu no ko di tampinay nga kada to ko nagyad kasya po itanda sa mingkakat mamanaw man gya siramo agumu motif karuhang ti de kadi manampura si ko ngay kalawata iwalay do kayo haro hiit kori ka takod hiri walay di tambalot nga aya mo ko ditanda sa ikang kuda kada po ka ngon pasyo porisawo nakura tu iya de ay lan na siya ina pa isawa daw nga tidak flash tandas dat kahatas sa mamaguna haroy mo iti di jadi ilo na nga ilat piswayan dit oporlu toko dat pemuhandaman haranangkud kita memilih untuk bermuafakat te kaamo antakan no bujang ta kamilom memilih kakawin kono podihom taguangon pori puji Tuhan no milo no pasimbanon nga ampay-ampay no dat memilih ay so na kamo na memilih taguangon to ko po kakawin no po olakati karuhang no nga taguangon no po irene kamon olagodagarok nga taguangon no po irene gay pilihan dati jadi memilih untuk bermuafakat yati om kumakin rohingan nga iti na pilihan dati sira da memilih toko dot ay tumanud om gumirot kumakin rohingan nunu na pa'y awayaan dati nga irine dasar pilihan dati irino hit ay awayaan dati matad di pilihan dati nga patumbayaan tokon sira na po memilih toko kinorohingan irogon kadaw nga monotos lagi kadaw moy papaintalangi di kapurimanan dat amu aramay miya galad isuang gat pikaruhangan gi sira na pundod isuang pikaruhangan nga okon ko popokitod o insanan na pori nga alumis ngay haran na po bohiton pengka nagid pananudan dati kumakin rohingan nga haro kasariot tompuong gorogon di mumbalot momonsay datid ay sanong nagidadid ako minakibaptis kanda kago haro di ginaut di jadi ay kasari ata ka diragon tingkadan sayra dat minagan utak keputusan dat memilih untuk bermuafakat dengan Tuhan main na dati pensemo koot kaposian dati kumakin rohingan pasukuan dati on kaboling kahangan dot kaposian dati kumadisyo moy dot ogompi toko da kinorohingan umpay kanigi kadaud iswang dot
keluarga dati nunuhi kabolingkahangan nga hariralan haran no iralan kinarahingan dat sayrad man ko pasuko kumadaw. Pahitian ta kanatit pelajaran soban baino kano misa takad isang sambayan. Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw dat kasoban na bano o gumu kasari it ay bulayan dahay iswang keluarga om nagi keluarga rohani sumambayang nga muntaki kamulakan nga dahay may dot inapahit pilihan-pilihan din dot iswang nakaposyan nga paingontok dito rohyan no ay ikalansanan dat inapay kasunsudan iswang pembolutan dilo nga mangigita kataadan da serad maganuilo kaputusan dat ay sumuang ga iswang pikawinan. Paingkan kadaw keluarga di haro o gumuot kagaton da iswang keluarga o gumu nagiit kabolingkahangan nga tumbayan head irinahi tumbalo rogon dumumbalo mamabak ti keluarga nga may hay hupay gisambot haro kasari at kataadan dat pawayaan dahay iswang keluarga dahay tisam-tisam. Lebih pun dat iswang got pilihan dahay dat menerima dia sebagai ay kampamasid kaposian dahay nga irogon nga ay tumingkod demoy pamaratu may hay hupay gisambot katilambus dahit ay ginaw dahay gumirot ang tumanod kumadia Tuhan. Kung sikaw tu berkatan tinsanan makikinangaw isang kaposian diolo iswang kalidasanam tindalanon moy dat kano kaguhay kapisang purod kaswaban na swab. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat inapagampayan dati kaswaban na bay no? Ikalansanan dat kapiruba ta kakagod kaswaban na swab asanong magindalan na tadaw da bay no? Intatanda ko lumang kada da katampisal kada da ausut kada nagi kagalam kada dat katangkid demantad dat ay pananudan dati iswang katumayaan. Hinako po kapiruba takod kaswaban na swab.